Me did the Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come near too much G8, too much G8, more too much. Namenso, me, I'm more fire. For me, my obibia, aqua by the batu, my GH, anything so munyaba, moson for Messi, Kalna, Medin, somewhat air training, a barber sumo, Yenaya Wahana, ya day, a yes, 7th December 2020 election. As she shares, why a 2 war train, him send ye baya, ye be declare year 2020 7th December election. Wafire, na any more crofukua, one more. Now one more aspire for a year presidential candidate. Na yeah was so far and Dindi Christian Kwabena Andrews. One popularly no Ghana for the and no say was so for Chile Abosom. Wakamu. One on the party name Ghana Junior Movement. Koba say election she share so we a train result in the mono. Chese wa wo share a year figures wonya ya obi ankyerɛ wo sɛ yɛka winning team na wɔka ho bi ɛno akyi no wɔde nsɛm bi aba abɛto dwa na ne nsɛm wɔde bɛto dwa ne sɛ sesi a the election sɛm ne deɛ ɔno wawie wɔne Ghanafoɔ awie election sɛm ne kora ne TV so ɛnyɛ ade a wɔno wɔbɛbɔ ɛyɛ election din ana ɔbɛka ho asɛm kora na ne nyame adwuma no wɔbɛso mu paa na wɔayɛ ne yie na afei kwan da wo se opese wo ba cancel akwanya no da wo se obetumi etu anamo aba na so no waba be hu netie fon nsem yi video kan wo yen kwhwembra tofe ebeji we ni ato aba enye hwe omnkomonim ye bekoso aye adwumaden efisa abra meka sesi misika sesi wie pa elections enwa sem ka enkoso TV so biem ye wie yenka election ho asem bia biem ye be se nyame adwuma panase nya ye adwumaden amenyame adwuma na koso ayekese wona ehwe me no peso be hu me ebusiafo yakwa akɔhwɛ video na ba wo a wohwɛ video no sɛnea wɔka ne nsɛm wɔ mu a nkyerɛmu wɔ mu me nsa ka yɛnua ba Bennett sɛ wɔn bɛka me ho na yɛmpɛsɛmpɛsɛ nsɛm mo fa mo ni ndi echi me nua ba Bennett na wɔn te sɛ anɔpɛ yankopɔn adom me ho yɛ na wo so nyame adom me nso me ho yɛ paa na wɔn ho ɔfɛ aba anɔpɛ wo so saa wɔn ho fa medwa yo minya ba Bennett o share ye nsem ya ye papa kyirabosom de aba betu dwa obi anka wotu anamon sei ka ye gidi se anka ye anamon bi a wo be encourage ye afoforo se dachin bia wo be se tu sam anamon bi na se si a wono a de nsam atu dwa se ono ni TV so kwampa nya ade wo be kan election asem bi ho no den wadwen kyire wo ho anything Kamia say asenia nibuofu ana say why disappointed say when we ni na one say oba Ghana ankasa de bia yenim say NPP ni NDC but sana onu ye new friend say party a oba ya prekope ye wo CPP wo ho ye wo PNC ni asefo but prekope na oba na say like nkofo ato ama ne pan wo hwe we wa surprise obi a ntinka me de nka menya yanka ese say nka o so what you na man nye disappointed say no all reacting nsem oba beke can me say say ne buafu bi na why disappointed so much say but well mesanso ka say also who so say nyankopon if you say disappointment aspect na say bia ni rewo e fa ni say leading the country ni mu a o say no bia na ne die bia na wa divert nyankopon trend say be on diverting free sorry no mu kakra no mbe lidi o mani nyina na say no ene da na koma so nko be ye na bia nyankopon a trend say nko onye dia anka menyaya anka enso so disappointed because oba no was surprised amount for what take some parties be a ni more word PPP ni CPP na what take was surprised obi antinka ese say nko to ya so but say nya sa dia ene na ese nyankopon adwuma no ogusu eye na me gidi say nyankopon no onye politics but otumi divert obia o say bia na oman
president ya ye choose no nyankopɔ no ka obi akoma na wa manipa na yede aye a select sa nipa because ojidi say bia na that person no obetine mem obeboa nyankopɔ nye politics die but say nyankopɔ adwuma no be ya ende na onhwe anumu no onye no ema yo nti ususu sɛ ebia ya bemubuo anase wo hu sɛ nyankopɔn adwuma na ɛsɛ o ma nani ɛkɔn na wotu anamo yo mi nyaba matena Ghana fo bebre nso make comment say senia wosi ba ye ne de wayɛ ade pa senia impofiri mu ana afi nso asɛ Ghana fo no regions bebre ni constituency bebre eto ma no wenya krotimi nya 7 otimi nya 100 otimi nya 200 na mu susu sɛ wayɛ ade nanso anka okɔ member of parliament or statifi baby instead of anka okɔ presidential straight na anka mu susu sɛ anka no beboa. Oh, I know they're no curry. Send them a kind of why I dear papa buy a moon. What most a month for a tiny cheaper or age my pa or my mother auntie say me who ne contribution in development, but yaka individual development. Oh yeah, now sorry more to moon say Juma pa annoy and it's a month for tiny cheaper. I think no query money senko or standing for parliamentary seater and came Monko Benya. No query don't care. Baako obenya MP no na senti ususu sɛ oye mistake sɛ preko pena wo tu anamo sɛ okɔ aspire for presidency wow sanka obetimi start from parliament now ne botae na bemu later na me friend say mistake but anka anka we smart enough say presidency no wow nim say Ghana am say NPP NDC we there NPP NDC in place SAS must not realize say NPP NDC dey nya do obetimi aba be take over and anka move here no call parliamentary seat there anka fala anka ne dia but no party no so no ye be hu say like obi wo ho a obetimi aye dey a compete with the other ones and no more ase no and to me friend say a mistake ono na oye decision to me ka say mistake yo na my last question is say who susu say gum be free system ni mu ana say bia enne na wo ka say election asem de won ka bi no chine bi na adwen betumi asesa ma still we kura party mu ana oye nipa betumi aba ne say na adwen betumi asesa na betumi so aba ne say na yeah president free so former president free NDC so Jerry Rawlings free so no oje mu ma obi be tene mu ma no so still na party na kwakwan ne de no why party no nti betumi aba ne say na adwen betumi asesa no be twe no ho de but we create way no ama obi biara betumi aba de abesom nti betumi aba ne say party no betumi asom still or sa akonya ne so be so ne party mu still na omo bia be gina mu as flag bearer man no na ono atna no observe what is going on nti say we jai no nim say party ni no ogu no ana say twe no ho na we paving way ni sesi anti twe no ho na obiara be gina mu ana say party no kura na ogu na ba me gidi say mba ne so be gu party ni sa because so hwe say na onim say onya fans na party so ya minim say wa asa onya bibi kakra every aban ho nti me sure say bia obesom na bia we paving way ama obi aba be flag bearer e wo gum yo se me tie wo kasema we bie Ghana fo ani pa ye papa no che se party ni nko a wate no owo da achen se wono angire mu krampa we paving way ama fofra o mu begire mu a ususu se ebeboa wono aboa o man Ghana yo me nyaba Miss Venice nyame hwa me da wase se wama me sa akwanye yetiefo say na discussion yi e call se ye papa osofo chirabosom a wo se se ya the election ni kra wono na bra ni de we twa so kra ni nyame adwuma na wo ye no ka ne nyame adwuma cancel ekoso na ye mra we nyama afoforo no enu ana sese ni wadani nani a kira wo susu se dodo na betumi etu anamo aba na so ye for cancel ne for discussion yi aha na mebe ma ye kwan ne ye de mo asi wadwen kire enhu behin aja wadwen kire to ye comment section wo fama ye afi won subscribe ya no wetu anamo no wa subscribe se ne be ye don ma ne boy na won so sabeka edwumede bia ede atum na wetumi a kire wadwen na afi wo share like the promote channel we ene dey munya ba mo so for Mercy Crown na me den keta wi ebe so mo aha
ɛna media mo kwan krakrakrakra da se ne ye besan ehia makawa mo